So ini adalah VF3i yang paling baru, which is VFE 185 6 speed, 183cc. Depan belakang ada ABS kali ni, facelift baru. Tengok depan dia, design dia berbeza sikit. Ni ABS yang kembali baru. Dia sama je dengan yang lama. Dia punya enjin, tak silap aku. Dia punya pocket, lampu belakang, very different design daripada yang lama. Ni dia punya seat. Bawah sini dia sebiji macam bawah seat sama je. Toolkit, ada toolkit bawah ni. So yeah, tangki 7 liter, meter baru ubah. So let's see the mode. Ada total trip, all total. Tak ada traction control, pas, tak ada pas. Pas pergi kat sini ya. So horn, ini hazard light. So yeah, inilah, ini adalah updated version of the VF3i. Dia lain sikit. So itu adalah VF3i. Satu lagi colour, putih dengan hitam. Technically apa yang aku nampak, dia adalah more to facelift lah. Dan dia dual ABS. Dual ABS update daripada tu lah. Dan dia punya screen baru, masih tak ada DCS, all digital. Ya. EZ125 daripada W Moto. Another 125cc scooter, a very simple scooter. A 125 Eco scooter yang keluar banyak dekat pasaran sekarang ni. Korang tahu, harga 4,588. This is the spec. Ada 4 colour. W Moto EZ125i. Yang paling murah 4,000 lebih saja. Hazard light, all those things. Scooter, ada cangkuk sini, ada dia punya USB, nampak? Yep. Dan nak buka belakang. Ya. Bolehlah letak barang kat sini. Tangki minyak. Not bad. Yeah. Why does it always have this kind of problem? Oh, dia kena slow. Dia kena... Yeah. Full LED, no ABS, very basic motorcycle. Belakang masih guna brake drum. Tak ada disc. Eco. Ya. Motor harian. Meter pun very simple. Ada minyak, ada odometer, RPM, high beam, low beam, signal, horn. Ya, ini dah W Moto EZ125i. W Moto Cruiser AMT 125. Dengan kata lain, motor ni motor automatic. It's an Eco 125cc, 5.8 kW, which is around 8 HP, 8.8 Nm of torque, 6 liter fuel tank. And then yeah, this is how it look like. Ni dia punya meter, very simple. Cruiser with no gear, just tarik minyak, tekan minyak. Final drive is chain. Ya, tapi serius lah, dia automatic. Aku tak nak cerita banyak pasal motor ni. Dan ya, tak ada ABS, very simple motorcycle.
but no gear. Design dia memang berlainan lah daripada biasa. So ini adalah dia punya spec. Ada 3 color, cream, black and green. So yeah, very simple motorcycle. Memang very simple motorcycle. Easy to drink. Kecil. Belakang tak boleh buka. Kaki dekat sini. Double stand, tak ada double stand. Single stand saja.